Sekusikhathi sendaba zesiNdebele senirhatshela zona bunqopha ukusuka emzimkhulu wezorhatsha asiqalele ezijujileko sanamhlanje. I charged Mdluli in respect of all the other offenses of kidnapping, assault on the victims. Umnqophisi wezokutshutshisa ojanyisiweko weSewula i-Gauteng u-Advocate Andrew Chauke utshele ikomishini kaNkabinde ukuthi wadlulisela amacala ukubulala ikhabatho esikhulu sezobuhlakani saphambilini uGeneral Richard Mdluli bona aphenywe. Siyakhala ngenzaba igezi yasibulala kakhulu sibahlali bakaBhoweni. Uma uthenga igezi R100 ubuyela only 31 units. Ziyalila izakhamuzi zakaBhokweni ngokubiza khulu kwentengo yegezi ezokukhuphuka ekuthomeni kwenyanga kaSihlabantangana bathi abasenalutho enkhwameni ngendaba yokubiza khulu kwegezi. There was sort of like a bobejan or a spanner that we found on the other side in the bottle with the petrol that really tells us that really somebody came in here and with the intention to burn the fire. Achile ama-ofisi wokufaka imbawo zencwadi zokutshayela kumasipalata weBushbuckridge eMpumalanga. Sekwethulela zona zitshisa ngelimi elitsengileko nakumthamo wendaba zesiNdebele wanamhlanje lapha ku-SABC1 akwande. Umnqophisi wezokutshutshisa ojanyisiweko weSewula i-Gauteng u-Advocate Andrew Chauke utshele ikomishini kaNkabinde ukuthi wadlulisela amacala okubulala ikhabatho esikhulu sezobuhlakani saphambilini uGeneral Richard Mdluli bona aphenywe. Uthi bekahlola bona insolo ekhabe zikhona bezisekelwa bufakazi obuphatheka kona. uChauke uthi bekazokutshutshisa uMdluli ngecala lokubulala nange iphenyo lafumana bona icala bekufanele livulwe. Usolwa ngokungathwesi uMdluli amacala okubulala kunalokho wamthosa icala lokusahlela nokuthumba. Amacala la ahlobana nokubulawa kwaka-Oupa Ramokgibe okwenzeka ngo-1999. U-Advocate Chauke uthi walandela umthetho NPA nomthetho-sisekelo. Utshele ikomishini kaNkabinde bona walandela amahlelo wezomthetho ekungiwe icaleni eyabe lithwese uMdluli lokubulala nokuthumba lango-1999. Uchauke uthi umbuso wabuthembele ebufakazini obunganembiko ecaleni lokubulala yingakho adlulisela icaleli bona liyokuphenywa ngokunabileko. Icaleli lihlobana nokubulawa kwa-Oupa Ramokgibe owabatshade nomlingani waphambilini kaMdluli. Uchauke upha izongo batsho ukuthi wathatha ihlangothi uthi amakhoto sekayithathela inqondo indaba le. I charged Mdluli in respect of all the other offenses of kidnapping, assault, and on the victims. If I really had anything to do with him that was protecting him, or probably I would have found a reason not to proceed with those charges, given that there were even more than 11 years, which is irrelevant. The fact of the matter is I was faced with a decision to make there, and I made it accordingly without any fear of ever prejudice. Nakatshwa ngembuzo uChauke uvumile bona wathumela umjaphetha watshotshisi kwaZulu-Natal u-Advocate Cyril Mlotshwa iphepha lekuthomeni lokubopha umuntu. Lokhu kuhlobana necala lamapholisa weKhathomena. uChauke usola ngokuthatha amagadango wokutshutshisa lapha anganalungelo lokwenza njalo. Yes, I see that I said I requested, he has been requested to sign the indictment. Ukulalela kuyaraga. Amapholisa weMpumalanga phenya icala lokutshisa kumasipalata weBushbuckridge eMpumalanga kamva kokuthungelelwa ngomlilo kweziko lokubandulela ukutshayela leMapulaneng ukusakwa namhlanje. Izikweli kukadeleleke bona livalwe neminye imisebenzi yokuphazamiseka kakhulu phakathi kweveke. Ichethoho ipahle ema-ofisini nensetshenziswa zakhona. Ama-ofisi la asetshenziswela ukubeka amalayisensi okutshayela namaforomo wembawo. Umasipalata uthi iphenyo lekuthomeni litshengise bona kuphosela isithuthumbi sepetrol ipetrol bomb ngaphakathi. Bekunganamhlolo nefihlo kuyo wonke ama-ofisi begoda akakho limeleko. Isisusa salokhu asaziwa. We identified that there was sort of like a bobejan or a spanner that we found on the other side in the bottle with the petrol that really tells us that really somebody came in here and with the intention to burn the fire. Izikweli lisiza indawo ezingaphezulu kwama-20 malungu omphakathi bekafuna isizwe ajekisiwe ngombani insiza ziphazamiseke kwesikhatshana.
bathindeke kangako nalabo abazokuhlolelwa ukulungela ukuchayela bese bathathe namaphepha abo. When I found out that this site is not working, I decided to go home, and going home it needs taxi money, so I don't have that kind of money. It affected us. We had around 15 to 20 tests this week, so all those tests were cancelled, which we don't even know what is going to happen. Lesi sehlakalo sesithathu ngo-2022 kwathungelelwa ngomlilo umakhiwo ezemali nebulungelo lencwadi kuyo uMasipalata lo. Bekodwa akekho namunye wabo chwako. Very much worried. This is the third incident. The first incident in our head office, finance section, offices that were banned. The second incident is the Akhonhoek Library. Amapolisa eMpumalanga ayaraga nephenyo. Izakhamuzi zakabhokweni eMpumalanga zithi ukukhutshulwa kwentengo yegezi ngelesithathu kubabetha kakhulu ngesikhwanyeni. Ekuthomeni komnyaka iziko elilawula intengo yegezi iNERSA yavumela ukukhuphula igezi nge-8.6% ebathengini abathenga igezi bunqopha ku-Eskom. Intengo yegezi yakhuphuka emalangeni azakwala. Izakhamuzi zakabhokweni zithi ukukhuphuka kwegezi nokhunye kuzobalimaza kakhulu. Bathi Eskom ayinandaba nobujamo bakibo. Bakhombela urhulumente bona basize. Yona igezi yasihlukubetha vele, especially njengathi thina laba thola impesheni. Siyahlupheka kakhulu ngegezi. Siyakhala ngendzaba yegezi. Igezi yasibulala kakhulu sibahlali bakabhokweni. Uma uthenga igezi R100 ubuyela only 31 units. Umnikazi wesitolo kaBhokweni uNobir Hosan uthi akunamali engaphezulu ayibizako lokho umuntu nakathenga igezi esitolo sakhe. Sometimes we did sell electricity here, but I'm not doing extra charges because this is the township, so you cannot charge them extra. They will fight. Isekela kaNgqongqoshe igezi namandla ukhalime ngamagama abukhali impaza ezifuna enye imali nazithengisela izakhamuzi igezi. I'm deeply perturbed that there are certain vendors who are preying on poor residents by charging them extra when they purchase electricity. This is illegal and it must stop immediately. I want to commend Eskom, who was not only present during the engagement, but also encouraged residents to report these vendors. Isekela kaNgqongqoshe igezi uSamantha Graham Mare uthi bazokuphenya impaza ezifaka imali ngaphezulu nazibathengisela igezi. Nguphehuke irawurawu kezinye ingcenye zeMpumalanga Kapa lapha izakhamuzi zedorobheni laKhompo zingenele umtshakalo ziphikisana nokubekwa kweNkosi yezweni leNigeria uSolomon Ogbonna eziko njengenkosi yeIslandana. Umphakathi ulila ngokuthi inkosi uEziko ubekwe ngaphandle kokulandela umthetho wabaholi bendabuko weSouth Africa pha nekuyinto esuse ichata. Usazi wako nekhwaba mhathi ungizwe Mchunu usikumele phezulu endabeni le ukuphikisana nokubekwa kwenkosi yeNigeria. Umchunu uthi urhulumente ubhalele ukwenza umsebenzi wawo ukurarulula msinyana umraro lo. It's crazy. Can you imagine when we have so much illegal immigrants that is in our country, and therefore we must share with them the little that we have. So it's a disgrace. Ziyalila izakhamuzi zithi kunyazwa bekululaza imithetho yamakhosi weSouth Africa pha ukubekwa kwenkosi yeNigeria. Isekela likaNgqongqoshe wezombuso ohlanganyela nendaba zamakhosi umntwana wenkosi uZolile Benz Ncamashe uthi umphakathi wehlise umoya uthi ungaguruzeli kangaka urhulumente uzoyisombulula indaba le. We really condemn the act of violence, and we want to urge all our foreign nationals that let's conduct ourselves in a manner that may not be construed as having overstayed one's welcome. Ilunga lomndeni webukhosini bamaXhosa inkosi uBamilizwe Sigcawu uba urhulumente bona angenelele ukuqalana nomraro wamaphandle anganamaphepha wokuba selizweni elimi kanti kutshiswe inkolo yezimbalwa emchagalweni lo. Kwanje sicale umbono wakho mbukeli ngale ndaba yenkosi yeNigeria ebekwe elizweni lekhethu nakumbono wakho yalandela. Bengizothi uphakela umthakatha kabuye lapho basebhexakele verse uhulumeni kaANC uzobahubha amaphoyisa ngoba kafuni nabantu bokufika. Ihloso beyihle
mara nje khona ukuhamba ngenye indlela ngicabanga ukuthi hayi abantu abazibambe. Ungasuka umunye umuntu ongasiwa kulelizwe azoba inkosi endaweni yenu adelele kakhulu. Awa lapho babanyaze khulu mhathi ngibona kungasinto ehle. Wemsazi ngichazela ngabantu abenza into enhle mos. Abalwele ilizwe labo, balwela amalungelo wabo. Hayi mina ndithi bawuphosile umhlola xa bezazubeka inkosi yabo apha kwelizwe lethu. Mabayoyibeka kwela kubo. Ngelinye ilanga ngeke kumangaze nayokuthola umuntu ovela ngaphandle kuthiwa ufuna ukuba ngumongameli uyacampaigna namkha ungumongameli. Bekwa kanjani umuntu waseNigeria ezweni lethu? Kwehlisa isithunzi samakhosi. Angikaze ngibone. Umbono ngeyombukeli SABC ayizokuthwasa umlando ukuziphendulela kombono wombukeli. Nasibuya entolo. Amahlelo kufanele kokuthoma aqinisekise ukuthi abane nabalaleli abaningi namtjana akhulisa abalaleli begodwa amahlelo kufanele abe nomehluko wenza kwemphakathini ngale kwalapho ke kube nenzuzo kube nemali ezikwazi ukungena ngamahlelo la. Sikhulumisana nomphathi we-SABC Mpumalanga Khombo uNkosinathi Nduli kamajuguluko omrhatsho iKwekwezi FM wanonyaka. Sara kanendaba laphambukile nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhabe. Umphathi we-SABC Mpumalanga Khombo uNkosinathi Nduli uthi amajuguluko enzeka emirhatshweni ye-SABC unqopho wawo ukuqinisa ukuhwebelana ekubala nokwenza inzuzo. uNduli ukhulumisene nombiki indaba we-SABC uPhindile Msiza kamajuguluko enzekileko kuKwekwezi FM. Nangambala bonke sokumnyaka ema-43 umrhatsho weKwekwezi FM waba khona kanti sonke lesisikhathi bowusolo uqinisekisa ukuthi awurhatsheli umbukeli kwaphela kodwa uqinisekisa ukuthi uyamfundisa begodu umthabise ekhaya. Kanti ke okhunye okuza namajuguluko kwakhona ngaphakathi komrhatsho ukuthi qobe nakuthoma umnyaka wemali kuba namajuguluko kwakhona ngaphakathi kwemirhatsho ye-SABC ekufaka hlangana ukuthi kujugululwe abarhatshi bemahlelweni. Kanti kanje nginomphathi weMpumalanga Business Combo uNkosinathi Nduli ozosihlathululela kuhle ngamahlelo akhona ngaphakathi komrhatsho we-SABC eMpumalanga. Mhlalukwana siyakulochisa begodwa sakwamukela indabeni ze-SABC. Ngiyathokoza phini ngithokoze nomlaleli ekhaya. Thokoza mina. Ungakekhe uthathe umbukeli umhlathululele namkha umbeke ukuthi ngimaphi amajuguluko akhona ebazoweza umrhatshweni? Ngiyathokoza namsiza liphahla sengithine ngilochisa abalaleli ngilochisa nababukeli bonke ngalesi sikhathi uqinisile vele isikhathi sakhona umlaleli angalindela ukufumana abarhatsha abatsha hlangana nabo ke godu afumane namahlelo ngendlela wabawe ngayo isikhathi eside la sithi khona asiphendule godu nembuzweni abalaleli abebenayo begodu senze ngelendlela abalaleli ababawe ngakhona. Ngikho njenganje uzokufumana abarhatsha abatsha bafana noThobile Pofu ofikako nonyaka nje mutsha ukuphuma ngeboxini bese ke kuba noThidi Manganye Kekana ngithi Kekana Manganye naye ongomunye wabarhatshi bethu abatsha ozokuvuka nabalaleli phakathi kweveke emrhatshweni Kwekwezi FM. Ngale kwalapho ke hlangana kwamanye amajuguluko khona la ufumana khona umvelo kunguye njenganje uzokuchayela ihlelo lekuseni isivukile 6 to 9 begodu ke ufumane uBoboda Beat aya ehlelweni elitsha charm esilibiza ngakwethu la buyela khona kunasi isikhathi abalaleli abamjayela ngaso isikhathi saka 9 to 12 ihlelo silibiza ngakwethu ngomvulo bekube ngelesine. Ngamanye amajuguluko umlaleli angawalindela lawo amajuguluko ahlose uqinisa umrhatsho begodu aqinisekise nokuthi umlaleli simphakela njengoba nojule nje lonke ilwazi alifunako. Mhlalukwana ukujugulula kwabarhatshi omunye asiwe le kumthetho we-SABC. Ingahani umthetho we-SABC lo nawenzekako kuyini eniqalako begodwa umnqopho wakhona kuyini? Kuningi khulu kwamamba lesiqalako khumbula ukuthi sithi siyihlangana ehatsha ngezomoya nje sibiye godu sibe nehlangothi lohweba lezohweba ngaphakathi kwe-SABC yokuthi ukuthi amahlelo kufanele kokuthoma aqinisekise ukuthi abane nabalaleli abaningi namtjana akhulisa abalaleli begodwa amahlelo kufanele abe nomehluko wenza kwemphakathini. Ngale kwalapho ke kube nenzuzo kube nemali ezikwazi ukungena ngamahlelo la ngokhunye lokho esiqalako uqeda ukumemezela abarhatshi abatsha ngaphandle kokubafaka ngaphasi kwegandelelo kuyini enikulindeleko namkha eniqalileko kibo ukwenzela ukuthi nifikelele umnqopho eninawo?
khumbula umnyaka ofileko lo ofako lo kwakho umnyaka malofako lo sibuye nonongorwana we-Station of the Year siyiKwekwezi FM njenganje sithi thina sifuna abonongorwana abadlula laba esesinabo okuthi ukuthi Station of the Year nabanye phezulu khumbula ukuthi kwabonga osemoyeni lo ubuye nonongorwana unongorwana ama-documentary akhamba phambili King B ubuye nonongorwana sithina njena kasiragele phambili nabahatsha abatsha bafika nje bafikele ethabeni elikhulu kwamambala begodwa bafika wonke umuntu umajadu man uzilungiselela ukuthi abuye nabonongorwana ukuthi sikhibelele phezulu kwala besibuye nabo begodwa nokutshengisa nje ukuthi asikafiki lapha ngephoso simhatsho iKwekwezi FM vele sifanele sibe ngehlangana nemihatsho ekhamba phambili eSouth Africa. Mhlalukwana asisonge ngokuthi njengoba siphila esigabeni sesine sokuthuthuka kwehlelo le-technology nje kuyini umhatsho iKwekwezi FM namkha iMpumalanga Khombo ezokwenza uqinisekisa ukuthi iqinisa ihlangothi lezokuthintana hlangana nabalaleli nomhatsho kuba nendlela la umlalela sithinda khona nge-info@ikwekwezifm.co.za nasengisebenzisa isibonelo seKwekwezi kube nama social media platforms wethu esiwasebenzisa ngamalanga asisiza ke nokuthi sibone ukuthi abalaleli bafunani ngoba nabasithumela khona imibono lapho baningi abalaleli abasithubela imibono begodwa sibe sibaphenduleke abanye babo lokho imbono lena ifikako silingi kubaphendula ngobuningi ngendlela esikakhona ngakhona ngezinye zendlela lezo zethu zokuthindana nomlaleli ukuqinisekisa ukuthi ubudlelwano bethu buhlala buqinile siyabawa ke nomlaleli angasipheleli ihliziyo SABC Plus khona indlela inkundla zokuthindana nazo sesekhona Thokozile Mhlalukwana Msiza Liphahla loyo ke bekunguNkosinathi Nduli umphathi weMpumalanga Business Khombo khona la kwa SABC ahlathulula amajuguluko kunye namahlelo akhona ngaphakathi komhatsho iKwekwezi FM ukwenzela ukukhulisa umhatsho lo ukuchinga phambili. Thulani asibuyele kuwe studio. Izakhamuzi eziningi zeSouth Africa zilila ngokuthi sekuminyaka zafaka imbawo zokubuyiselwa inarha eyathathelwa abokhokho ngesikhathi sombuso wobukoloni newebandlululo kodwa namahlelo kahulumende okubuyiswa kwenarha solo ayariyada ukubuyiswa kwayo kuyathondela. Izakhamuzi zikhulumisene nombikindaba we-SABC uComfort Masombuka. Kwamachuma amathathu solo kwaphela isikhathi sebandlululo kodwa indaba enarha solo kusesemraro kosodiye eSouth Africa kube namahlelo kahulumende amaningi athembisa ukubuyisela ihlabathi kulabo bamukwa yona ngesikhathi sombuso wobukoloni nebandlululo. Ingidigidi zamaSouth Africa solo azinanarha ezinye zilinda isikhathi eside ngemva kokufaka imbawo zokubuyiselwa kwenarha ekwavala ngo-1998. Sasiclaimile inarha ngemaplasini ukuya ngebhetali nanje solo zange sathola ipendulo abanye sasiclaime nabo sebalala. Cyril Ramaphosa mhlapha nje unikela amaphepha obunikazi benarha kesinye isichema sabantu abemo kwenarha emzimkhulu kwaZulu Natal. That whole process stripped families of their livelihoods. They lost their livestock. Abakathabi ngokuriyada kwakahulumende ekubuyiseni inarha. Akancane solo kwango-1998 ungacabanga 1998 bengilisokane elitsha kufika namhlanje i-land claim yethu yalapha eLasfantenela edlangeni namaphethelo isajamile akusithi sodwa. Isibawo umfowethu wasifaka ngo-1998 wasifaka iprocess yakhamba kuhle 2004 ukhamba kwamalanga kuthiwa ikhuwele seli-opposile i-application yethu nayibuyiswako kufanele ibuyiswe yonke ingabuyisi ireswana njenganje kubuyiswa laba kufana nelotho ngamanye amagama. Ntwana yini kangaka? Sometimes these processes of restitution and land distribution are delayed when there are disputes, particularly within families. Ungqongqoshe wezokuhlelwa ngobutsha kwenarha uMzwanele Nyonso uphatlala ibhodi yeNgonyama Trust ephethe amahekera ayi-2.5 million wenarha yaKwaZulu Natal yeNgonyama nesitshaba. Sichithile ngoba le bhodi okokuqala le bhodi lwayodwa okwesibini le bhodi ayimhloniphi ukumkani wamaZulu ngelo xesha ukumkani uyi-sole trustee yale bhodi. Indaba le ngokunabileko yokudenja kusasa ngo-9:30 ebusuku ehlelweni asikhulume lesithogo ku-SABC 1. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisebuhlebuzile eMpumalanga. Yipi ephakathi kwe-Israel, i-America ne-Iran kuphengulwa bona izokubetha khulu intengo yepetroli njengoba i-Middle East ibakhiqizi abakhulu be-oil esetshenziswa ukwenza idizili nepetroli emazweni amaningi. Ukunaba ngendaba le sikhulumano somnotho uBongani Mahlangu. Mntungwenkosi sakulotshisa begodi siyakwamukela kezindaba manje ezesindebele akhe usinabele ngomthelela wepileke zemali.
No, ngiyathokoza ngilochise lapha e-studio ngilochise nabalaleli emakhaya. So siyazi ukuthi nakukhuphuka i-oil engakahluzwa i-crude oil kuvamise ukuthi kukhuphuke nama-price. Nakukhuphuka ama-price ku-economy kuvamise ukuthi kukhuphuke nama-interest rate. Mara enye into evane yenzeke nakukhuphuka ama-price ngey'nkathi ezinjengalezi iy'nkathi zama-crisis ukuthi kuba nento bathi futhi price gouging. Lokho kusho ukuthi abantu bakhuphula ukudlula lokho ekufanele bakukhuphule, and ama price lawo noma akhuphukile noma isimo singabuyela sibuyele simeni izinto zibe right, abantu abaningi bavamise ungabisela ama price emuva. That's why ama price lawo sinokwabiza ukuthi ama sticky price. And enye into ekufanele futhi siyazi ukuthi iSouth Africa ithenga boma 20 to 30% kuya ngonyaka loyo ye-oil engakahluzwa or crude oil elona ebuya eGulf bo Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait into njengalezo. Mara iphinde futhi ithenge i-diesel, ithenge ne-petrol kuzindawo lezo. And indawo lezo i-diesel ne-petrol ebuye endaweni lezo yenza boma 70% ye-diesel ne-petrol ethengwa ngaphandle kwe-South Africa ngoba i-South Africa inayo i-refinery capacity edingakalayo. So nakho lokho kuba yinkinga. So into eba yinkinga la ukuthi inkephe ziyakhona ukudlula na ku-Strait of Hormuz nokuthi infrastructure lena esinikezayo i-oil leyo, infrastructure lesinikezayo i-petrol ne-diesel leyo ayikakalimali na, yakhona ukuthi zisuke into lezo zifike la e-South Africa. So izinto njengalezo ziyasilimaza and ziyawulimaza ne-economy yethu, and ngaphandle kwama-price wokudla nempahla obvious ama-price we-transport nawo azokhuphuka. Siyazi ukuthi i-South Africa nje on average umndeni uspenda boma 16 to 20% ye-income yabo ku-transport kuphela, and that was before kuthoma into le impilo elona eGulf for Middle East. Njengayenzeka ukuthi ama-average lawo bengaphezulu, and siyazi ukuthi imiholo abantu ayikhambisani nokukhuphuka kwezinto and ayikhambisani nokukhuphuka kwezinto njengoba nje ibangwa yimpi. So ingaqindezela abantu abaningi abahluphekako, ingaqindezela amakhaya amaningi eSouth Africa. Mluko Nkosi amahle akanganywa siyakuthokoza. Loyo bekade kumxozululi wethu uBongani Mahlangu osebenza ngendo zomnotho asixozululela ngomthelela oza nepi eseMiddle East njenganje asethula ubujamo bezulu. Siyaloshisa ekhaya ngomvulo napubujamo bezulu silibona lapha nge-30% ukusuka ngale ndaweni zangale nge-Northern Cape uchinge ngale ke nge-North West ngale ngesifundeni sange-Freystata nale esifundeni sangale ke ngePumalanga Kapa, kanti ke silibona lapha nge-60% ukusuka lapha eTjingalanga isifunda se-KZN ukufika lapha phakathi nesifunda sangale ke ngeMpumalanga nangale ke eSewula yesifunda sangale ngeLimpopo. Kazi ke ikungule yake oyibonako nakusasa ke iseseyinengihle pheze iSewula Africa le yonke khulukhulu ngePumalanga ukwehla njalo uchingele eSewula yentsheje niyelele khulukhulu ekseni nanitshayelako amathuba wezulu ke wona ke siwabona lapha nge-30%. Lapha kunemjijo eduma kumbi ngale ngesifundeni se-KZN lapho sibone khona ke kuthi izulu lingatholakala nge-60%. Gauteng le esicalileko sibona ifuthumele endaweni pheze zonke eBronkhorstsprad khona ke kuyachisa nge-30, Pitori ifuthumele nge-28, iLimpopo ibonakala nayo ke chisa lapha eLiphalale, Thabazimbi, iMusina kuthi ke ezinye indawo silibona lapha lifuthumele iThoyando, Itzanini nePhalabura bo 27 to 29. Lapha kuseMpumalanga libonakala ke lipholile Secunda neErmelo kezinye indawo lifuthumele sikhukhuza ngathi lifuna nokuchisa nge-29 bomhlanga Matei Sibundu njalo njalo silibona lifuthumele kamnandi KwaZulu Natal nalo lifuthumele kamnandi pheze indawo zonke iDurban nge-28, Richards Bay noLundi nge-29. Siyalapha esifundeni sePumalanga Kapa siyachisa endaweni eziningi kufuthumele lapha ke eQonqe neEast London imthatha nge-29. Lapha ke eTjingalanga Kapa Cape Town ifuthumele kamnandi nge-27, Mossel Bay 25, Oshoren, Laingsburg, Clan William neFredendal ziyachisa hle. Siyalapha ke esifundeni sange-Northern Cape sibonakala sichisa sonke isifunda Kurumane yona ke ibuya nganeno nge-29. Tshejani kulesa sifunda iFreystata sibona ke ifuthumele iyangokuchisa Bothaville sibona nge-30 degrees Celsius. Asiyocala kokugcina sifunda sangaleke nge-North West sibonakala sifuthumele sipheze siyachisa lapha ke eTosca nge-31. Sibona negodu ngesikhathi esilandelako. Dido. Ziyalandela indaba zesizulu ngesimbi ekhomba kanti kusasa ngesikhathi esifanako zindaba zesiswati. Ngikubongile.